kaso panjang lang long le pibong. Laso posit la puke kalilo posit karbeng long arata long le philang kabe tum to piglang. La pen border lam kai ta chibhong kai ta chipu kai ta itum mani bang pen rap social media da theklong. Aposi itum ke elam ben ingin ang nelo porsi long le philang kabe tum to piglang pu pen sa dang itum rong to kim lo ada. Kabe da tuma tum pen itum che room sa ada rong to kim lo. La pen pinang an 2019 pen non an ke itum do bom lo. Kumane ke han kilo kumane ke pini son si chuklem pon bom si do bom lo seta nona bangke kapitir pu ang deng nang le ro apia bangke dake council pen nang ke toy putai tum ngobe kumane high court pen salu nang ke lu sina pe son puta kali kumane personnel long le matsi thana pen si order cheban puta ave alang tum jung che pangrum soi konane pen poisa tilu ban choma matsi dak local mate karbi bino phan bangke karbi hijan tum na teng kheng pu bangke lage je chak chi la bangke tum che chak che la pen hojon e la pen som de media long la weti se theng lu ji bang aso tum bangke ni tum han support nang tum mi thang long riat khai long nang tum ke chirai the ke mi olo nang tum lo got ni tum ka du ka ve ta me nang chira bono po bangke la so ni tum han support ke ante bi polo ni tum arleng jan polo tum har son claim ke la pen laison lo la bang long le em phun phan lo la pen law and order tu nang ni tum ke public security phan si nang tum law and order tum ke do dang te to da ba video sop ta thek long ji hala no pak ok right ku no ok right tum han ke odong si ta la tum han police tum nem ne pu pe people lo la ke ko na lo public phan secure ke la ke chok che la si immediate la da usi phan mangen da pen transfer nang ji transfer fe pun tum public phan se la phan plung ko ni tum ki na phere nang ke tum stop ke thek re se din non ke ma right do ni tum che song ni tum da lo ni nang tum da le lo ni kali democratic ni tum che song di la pen la dak non next na pa dhalo bata la bang ni tum da thot pak la bang piton play na chi ni son ho pen border ti potte ge long bang ke lai bang che kham khe nang ne ni kam khe nang ne ni tum long le ke jor tum gali ni tum border long le ka che rai ko ma tum la ta ke do oli ko thai si ba jo ni tum ke ko thai si ba ni tum ke da ke hem kim bong ma ni tum ke cherai nang tum ga achi di pharo ka chojor ke Allah ka kutti se tum che roi ke cho do de la mang tum chi mang do de la ko chojor lang ma nang tum rati song he jan ke ma thanang ji la pen la da ka pre political parties me la hai itim ro leng he jan la pen rong la hai ka ke free bang to nang ji la bang to nang ji abe la so isu ke political issue nang ne de la ke ajara political party rong bino la sada rong si sengi congress ning han tuman nang support ni tum rong bare ma long ke senga long jong si ko man ne mo nit ni tum ra so rong long ko man ne mo ni jong si ka cho jor do ko ko ta hala ban tum hang ne mo abe no din da hare gali jo adap print le di don thong kebra pho karbi hem nang tum mane tum etem tum order ta kya na piun hai etem tum order kya na tum na piun pa me ni tum ke ko bai do pgp ko lai an pilo na tum chuma tha ke sida me laso hor mu di laso hor mu bang ke sini tum ma demand lo non hem hum an ma ke ni tum ke non la na ka du betan tum ni social media ta theglong lo la pen media tum ta bangon la pen ko mani lo en order ta me na bichi no ni tum han ke la hem thai lo an ma ga bisi na ne hor mu binang ma itum hanang lang nun de lo abisi na ne Tuliram rong ka hino ko son ma la son thot na ti binang ko nili tum encroachers kusita me nili tum ma hem rit ka hinu laso bangke nangli mathara adat pen stame pu asap sap bak lapu nang rabdun friday ting ban bak fansita pu yar bang ni tum ta lalu di isia good message di karbeng long mane isi mane ni tum han encroachers hisap pen nang pachira bre mane munit lo latum ta long le avesi idolo po hisap pen le mathara mane ni tum han nathe jane prane bang kai te jam laso ne chok che pu apen kafre ka ham bang song political party da nang condemn pidun tha mane hem tot lun mobile pen chok se da chok arong chelang nang ne condemn cherap nangi ka cherap bang nang ke te ke chok che apen bai do ni ting ni ko kali e la pen ni la pen council tum han ra bon tha bu bang ni tum son hem la son pine ba ni tum la pu pe la bang ni tum nang tum han expect pe ta nang ning rai me nang do hala bang ka prek na ta me ni tum mai hem nang phalang no vek atum ke as it is ko son ma hat ko nang phalang jel la beng ni de hala tum man ke tum hala so hem nang chikim pi vek nang ji la pe nang chikim pi pe polote la ni tum ko pi further step ni tum dam ko la pe nang jel ta ni tum ke la pa bon bek etem no marda la tum ke pedap chingki bom ma Indian army akke ma phan long le pg balam bang do da de MP sara long hodak chingki bom hut Indian army phan long le PG phan chisik bom putai nut bahini arai lompen kaningge dun dolo amasi nili tum mathale de
Nagaland border ta border protection posita me CRP ke karbi phande la protect le bang tribal phande la protect bong hi hormur la ke neutral agency neutral force side ili dum katuk kabi da ludu nang ni dak bang CRP ke ndak nang bi ko lagi bang Kosari banda protection people karbi handa protection people Bihari Bengali Marathi whole India khai tum an bhansi even foreigners tum handa protection people CRP tum bolote Indian army tum halle pida tala puthak thakna karbi anglong nange rai komji lason khela gali lagi karbi anglong rai komji de lahai defense pine mar hola tum hange ap et pugi gali mati ap e mati mo anisi hot tumbang la boundary army camp CRP camp arai raya boundary along linang nam thai nang en thai lete bang arat bang ahormu man der lete la so army camp ta bang andar dam ji bu boinke ahormu ta bang along dun ji bu boinke lasi nilitum pui bang ke 1986 aningkan CRPF camp khotkoti long 535 bigha ta bongrung arong along le jortok bi along le chipi pensi halasuhut samsing hanse TAD minister TAD lang bo TAD ese di ne opinion mo lang na di 1986 aningkan bang ke alang li bang kedo husi haladak CRP DGP all India pen CRP ke thena da bang sel la inaugurate tikang lo 535 bigha long le do laso benda raim ne dal Nagaland border laso ben ako 1985-86 along mathu ako Assam battalion second battalion ASRF Karagaon halat ako bithil lo 2000 bigha ne halake battalion ke malong le mata ako encroachers mia pencheng lo ka khai den loot pat tab dola non tayo hada ke matu mamasi battalion kem do masi long le chithi dun ne dal bang thi jo bagan la ASRF battalion kem da Inge non sonda taxi konane hala puna non battalion kem la pula dilai pen kita madi mapura ri napa duelo mate asin neli tum pui bangke highway tong dakdo rail line lai dakdo ilelo te khusia bin lo purna bazar lo dimapur bin non kachi daidun bulute ha kosaria richo ahut pen langdam bulute hala non neli tum makar bi rong bari melo border bin non lage lai non of here border ke lage non of here sta lage dimapur ke bar rim nai adim lo inge hala solong lilong pugdam lagale ar ebang CRP army handa pi piner 3000 bigha bak pina dekhe ni tunge 300 bigha me tiho karbi tunge doi puge army ke madung karbi rong do dunno ma aben la non du klemon de be ningkan ke ba pi mane ko bang ingna ra theka kang tang bhi ma son thak thaka karbi dolang ma ada kemeta chikuri hai bang karbi rong seng puje bang lasi lalo army ke manda neli tum pui bang ke pi olo lasi non daga bang ke long leta nilam tang ke wang lo ha nanan ne karbi phae no ha doctor jonto rong pia kai hule ha manipur bena karbi non jo nanan ne non ekdom nili tuma dak local bonai pone la son dak thak non government da di ha nitunga the government mane for mane against da kale aki me bhalo te ro po nitunga eviction kuri lo lale solution mang videlo non ako hoy mane lasi cherabra penna pinyani si cingkiate mo claimia kam da vidat po nilituma kam bang ningbinang ne karbia khai tumbang ke claim bom lang nilitumbang ke aki me bhansi claim po chebom chingchek che ji bhansi nilitum claim po democratically si claim bom po de